patkener jingerap nakari Amerika naba shisinhi bakila kumyo ban kenti bakla na ulan jongkari Amerika kin ngatbet haka kim kakaj namar hakanika kenti kabamata hapo ka jingelam Donald Trump kumu presiden kari Amerika klempeni watang shisinru ba undon jingmap ne jingso senei lada kiyat laj nakaba mauhi ukwa harangkat kinongbut jongu kum kini ki baro kidang syupausai dang menta kandiat sengi halor ka jingpen sitom jung Donald Trump ya kari India dakaba penkiu yaki khajana jungkimar badai nepok kari India hadu 100% kum kadak ka jingpen sitom halor ka jingya piteng kari India bantiet ya ka umpnyang napok kari Russia naba kari Amerika kelak keno ya ka India bakadai kawai nakiri bak kershan ya ka Russia halor katma balalej ban bom ya kari Ukraine ka badang ya piteng haduk mata dakbat hit ya ka umpnyang jong kari Russia kani kalong ka jingkershan ni ya katma badai na kadaw bakari India kam syamlap pensengap ya ka jingkentu jong ka Amerika ban sange no shisdon ban hit umpnyang na Russia kabalap penlong ya Donald Trump bon penstom dakaba penkiu haduk 100% ya kimar jong ka India kibadai ban shalan hapo kari Amerika hendai ka jingkli kalong balai bakari Amerika kamnut ban penkiu daka khajana kabahe ya kimar badai napo kari China ban penpoi hapo kari Amerika naba de kari China kabala thit buntam ya ka umpnyang na Russia hadu hakini kisngi ba menta dang hakini ki kendiat sengi baladep ki bor badai pe jongkari India halor ki kam umpnyang kila krenshai baka India kan yai petang baik bantit ya ka umpnyang napo kari Russia namar kiyo hakador kabajam patkan longru ka jing bentoy nakbenta kayo ka kot jongkari hi poro kawai haka jingso sorong palat halor ka jing klanbor bat ka jing ruspa jongkari Amerika haswa ba Donald Trump un pentrekam daka khajana kabahe ya ka India utrom ulak kren kopru bakaroi kapar hapo kari India kan sayapno lengba ka khajana balabu daka Amerika pause dang tangkat to kanisngi i kumba katai ka jingkren jong utrom kan lek kertok kala hapo kari jong uhi naba kasur kabajam kala sawabha hakikat to kaniki benta jong kari India bakinong India kikwa ban boykot no shisdon ya baro kimar kimata badai napo kari Amerika kibala shalan badi hapo kari India Prime Minister kari India kata Narendra Modi daladehi pat klem chong thaj ulalej ban yak kendo ya kibabun kinong yalam kiri kaperthai ban yak ren kerpang kumno bat ban yak telok thamai khamtam hakikam khai pateng kum ka jingwat lat kabat thamai ban shalan no syakiwe pat kiri yakimar bami napo kari India banlaj naka khajana kabahe kabalabu taka Amerika bat bakinong penmi yakimar kimata jongki kinom dunong hakikam kijam jongki kajingyate prolok thamai hapdeng kari India bat kari Japan dang hakani katayo baladep kala penkinit yakibabun kiri kaperthai naba dangmut baka India kan salong marwai pause dak kumwai pat hadu baki he kari Japan kilhaban pensangeno ya ka jing thmu ban lek kendo ya ki he kari Amerika lengba katai ka jing lek yu kejar jong Modi hapo kari Japan naba kari Japan ru kadai kawai nakiri ki balangat lang yalade haki khajana bahe balabu dakari Amerika mentalai i kumbaki he nongbud jong utrom kilas dang saban kren lemwer hadu bakilak keno bakadai kathma jong Modi halor kathma hapo kari Ukraine bat kabala nang pensmi chushu ya kari Amerika menta kalong halor ka jingya teli kari China India bat Russia hakaba ngilai i ya ka durkmat bapu samrki jong baro laingut kinong yalam jong kita kiri kibalayo ilang hakaju ka frame haka jingya kendo lang hapo kari China halor ka Shanghai Cooperation Organization SCO balakot daka China hi hakaba kiladon hadu arpau teli kiri ka perthai balawan bani shimata hapo jong katai ka SCO submit kabalalong hapo jong ka nongba Tianjin ha China ladaki baro kiyaj bet ya renti bat kabanmi napo jong katai ka SCO submit
Yo lese kari Amerika kan sasmet shisha. Hakani kasin ka bamanta kamtam hakini ki benai baladep kala donru ka jinge kren. Bawat ya kapisa jong kari Amerika kabala jupenon kam da baro kiri kapertai. Ban penon kam haki kam kayi pateng bat haki wei deki kam. Da kiri kapertai. Kala ban syak penduk no bat lada kiri kapertai kin kentaj no. Ban penon kam da kapisa jong kari Amerika. Balajut penon kam da kiri berok shikata kan salong ka jingduk nong ka bakrau bat ngilak ban kren syai